Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma mentakatayo ulah betha yagi Menteri Sarkar bakin hiarshki distrik Bapher Kejela ban petho bat bot din ki jing penkre jing ki distrik ya kilat ai jing sumara ke bani khun persya ke jing sapriang jong ka klam COVID-19 kebala sedang ban porstet biang ha Kejela Meghalaya. Ki Menteri Sarkar ki bahap ban syem ya kene kejingkit klie kilong usembut Menteri Rangba Kejelau ba Preston Tensong ubalhap ban hiar syak distrik Ribhoi bat West Khasi Hills lembat Menteri Korbari Kejelau ba Lakmen Remboi ubahap ban hiar Syarilum Jantia kat bahaya kerilum garo lale hidu Menteri Rangba Kejelau. Kini kilangut ki Menteri kelas sedang ya kene kejinglet bishar kam naduk kesngi palai jang katayo bat betha ki bod distrik bakin bot renti kejing perking nalor ban penklan bru ya kejing aitika kabalong kasti ada na kejing sapriang jong nega klam. Menteri Rangba Kejelau lalu me kejing elang bishar kam Hatura Circuit House bat ki he officer ketenat kakot kakia ki bor peniat distrik ki COVID Community Management Team bat ki sengniam. Bat hakini kejing elang ki bor peniat distrik kila ai kejing batai ki babnia alor ki senjam bagi lasyim ban penkrea e kejing ekon ya kene kaklam. Hadian kene kejing elang Menteri Rangba ulahir banjurip ke Jaka Sumar ya ginong pang COVID-19 Hatura bakentop ke Maternity and Child Health Hospital bat Katura Civil Hospital nalor ki weki Jaka. Yes, we had a review with the high-level COVID committee here for West Karo Hills and for Tura specifically. In that meeting, we have discussed regarding the preparedness of the health infrastructure in case the numbers go up. And overall, the preparedness has been quite satisfactory. But still, we are ensuring that as much addition that can be done, we are working on it to ensure that more facilities are added. At the same time, you've just come and visited the Mother and Child Hospital also, and here also the isolation ward and the ICU ward and other facilities also are being looked into. So overall, after this, we will be visiting the civil hospital as well as the Smelsi, which is going to be the Corona Care Center. The idea is to really make sure that as a town, Tura town is prepared for any kind of situation. But most important is that we need to ensure that this entire matter is contained so that the numbers do not rise to any large extent. Usembut Menteri Rangba Kejelau ba Preston Tensong ulalum ya kejing elang bishar kam Hanong Po Circuit House Malaysian benta da baro ki MLA ke Ribhoi nalor ke Deputy Commissioner bat ki he officer ketenat kakot kakia. Nakaliang usembut Menteri Rangba ulapan pau ya kejing senguhun ya ke rukam penkre jong ke distrik bat kentui gibor penyat distrik bakenang penklan syuk ya kejing ITK ha ke distrik. Bat ban penteri kam perking ya kejing penjari jong ke Sarkar kenang ban lak ban tek lakam ya kejing sapriang jong ke nekaklam. Masih berai dari lockdown dulu nama bagi itu sapriang yang kanang kiu nak kuih kesini sini batang mentah kesini kuih yang lain pak sahaja nyumut kaki segala kanang kiu yang cimpang bagi yak di hatu support pelongkul hardwood di nak ada apa belum ia ke Sarkar belum ia ke district association kalau kuih bat kunju ia di MNA di DC di don di cikitli ke Crown tapi nak senang jom kasinong kawin pakawin jom ka district kawin pakawin bat jom ka kliwin kawin pakawin ini bat kani kalong tangan ni nilai keren sepang ka facilities yang kecil Sumarang ni po Ribhoi district kum bakalong kapiang nang ta ka ventilator ngidon arteli nang ta ka oksigen kum bakalong matangi piang tenrei nginep lah pat bat suong kupta nama pian layo pang ikan mau ba subuk kayik jonga ngata kadung on em nak o sisulong la dengan hak si bahati nama kadung kamde ka buat jongan ke government ban o ba ndot ka malisti ni sumare pieng wat lagi ni laru ni hap ban respect ya ka jingsno jong ka yin ka set ani kitu kinompang ten re ko mo pi na ka benta ban yakun ya ka emergency na dong sedong halo jong ni kunyang jimpang ilalong ke pelapen kre ka district association kalong pelapen kre Badlu naga government ngilang ong ya deputy commissioner badlong ka bapengor arpo sau benta ka sisni naga benta ka jeng kuntu ni kan kalau suit technical ka dai jeng li jo kumo binga amde doktor ngimde ki doktor ni denrei ki doktor ki
Habang river kamu kilangan tes kilangan penyakit ya ke condition jong unong pa. De nakat kata pegelong ba un rifano. Jaka-jaka gab kambiang, gab facilities gab kambiang. Namar kemobi kelas tu ke district hospital ke district hospital. Dari hasilong ki private hospital, lagi ki government hospital ki kambit kambiang ya kata ke district hamte ya por. Kum kanong ba jo ke sulo ke mekala jo ni ko. De nakat kata mau di don pat ki case ki ba nakaliang jo ke district hospital. Kamu se refer hasilong lani don ka case ka ba ke referu wacha gadi. Ya gitu ki jimpang ki so te hakbite bat ka covid-19 ya ki nompang ki ba covid-19 ni ko mo pi ki refer ya ki kalong ba anda kilapoi hakat ka kategori D C la ni D ki poi ka kategori C la ni D kawon ki pasisu na kalian jong ki dia becu na ki doktor bedon ni ya po di boy desi bagi refer citation nakalian deputy commissioners, nakalian perlok analis, chemistry, aji mud ye. Namar habadon ke lockdown, habadon ke containment bila sumpu idon lu kijing di bakrau ye kinong sosno. Kena itongin ya kijing sadi. Numpong kijing bagi lu kalau kuku bagi dia pun ya kaban ya lek katala kau dia nak cipang dia kan sapriang atau wei kalau ki kalau set Hasilong nakau, jom ke distrik bagi jelam kerajaan ini. Bukan akan bagi yang dimaksud senong barong, bagi sloba, yang akan dipikir bahaya lagi, batu usia bahaya, naka dekat kelam, kebajia, aku di sini kita. Di mentah kesini kemungkinan nilai ship dia dari meeting, batu ni appreciate, yang ka steps kepada kalian di deputy commissioner nilai ship. Abadingkong gabagi la sim kolong bakim syak su mentah hai April ban hai bam ban hai di kai dia tip bahai kata ban ni na government ru ya appreciate ya the decision ya negara ka masjid ban ka mengesua ban aksu angka kolong ba na ka surga ila ai ru karai ba la de jia ba ya mentah kasih hadit harbeji ese lai beji janit la shan men step de ban pendep no ya kan dia. Nakaliang Menteri Korbari Kejelau balak menrembui lalu ke Jingelang ha conference hall jong office deputy commissioner balawan banishim bentah ha kene ke Jingelang daki officer ketenat kakot kakya nalor ki MLA jong kerilum jentia bakentop yo menteri ketenat transport uba senyau balang dhar. Ha kene ke Jingelang menteri ula pentep bagi sorkar kalarai ban bo no ya ke oxygen plant ha civil hospital Yalong ban sependep ke kam ha po ke arpo sngi. Kani ke Jingelang kalarai ban bo no ya ka Corona Care Center Hajawai bad kani karai on supen sngo sya ke sorkar jila bakan shim ya karai ke bakat do. Kibe shim bentah kani ke Jingelang kelepen pau ke jingdon kam banang penbo ni ki kali ket nongpang ki ban pen kenria ki nongpang ki bayo ka COVID-19 ki ba shitam jur na Jawai shilong. Menteri ula kentui ki nong shong shnong ba kin mi syakhamat ha ka ban aitika ya lade. Kenang bakin lat na ke jingma ka baap na kani ka klam. Bat banyadan nak kejing sapriang jong kejing pang COVID-19. Kami ketika serta dang kejing menghap hibon jut percang pon ni ambulans ki man ki wa yeu support yeu ubru hawra ni kita tahu tong ubu hapo distrik ni kang kam kita po MCH hospital po man kam ke Corona hospital. Ta kejing ki cham ba chang to kun tu ki pai ba to chim ketika kau arto yuri kunet ki ni wedding ki funeralในภาคนี้ท้าวยาบรูต่อกับท้าวยูเบียต่อเชมกิต่อกับวีต่อกับว่าเชมจิงอยู่คอนโทรลต่อริกูเลตกี่ครับกัดกำบัดมีกระสอบการ notification แต่กี่ว่าชนองต่อเป็นทิปกี่เช็คกี่บอร์สการเดมบอร์มันกี่ว่าviolate ya kan nika protokol kepada pemimpin sarkar kawa sebagai ban to kamang di congested ki yaw ki hat wo kan tu la ye ki driver kari to ulai cha inject ni baki la man ki ki wa kam cha inject ya ulai ki passenger ban sorsai ki mesti